Kami kata menunggu saya weekend ni ko endo naka sandal zawiri ti ko bunga ni kenda maliwa enda ba yang tiko. Ya neta na green juice, se na green drink, se na kena usui nandroni kau. Ko era tunggu era ndo ba tan nondan gas kita sando wasanta na ngomna ndando tumatik ni ngoni. Tumatik ngabalila isa usui sa may na bindro ni kau tamole na dabtale rutu. Merawani buki kena na tumatik usin kila ela maybe no kasambo bira na tukanda na ngomna ya uba binibinak. Buan kalung ni rawani umere ni tiyo na kena yamu. Ena bos ni kalau kau bina kata mana wasi ni kuang pun dari itu bimbi turun kan merama. Ena buke iko balik pun buke tangan nombulan ni sulsuli. Ena buke tangan nomu bingarabi balik ke bukan dunia itu tu mati. Na green juice orang kata mana bos kini ni ku. Bi kenda nalu bini kalau ni tangan ni nahu tina masalah ku. Sarau bi kenda ni nali wasi ni tuku ka rawan ni darabi buke. Abang bimbi ni nombulan tu bingara ngomna. Lebu satu anak tu macam ngomong kamu itu nak kaya nak orang ibu kia bagi lebu na nonta pinggarabi ni toki na nonta korba biti na koron ni pinggarabi ni tipu-tipu yang tu pinggarabi kina sila tipu kina orang ibu kia bagi lebu ni tipu-tipu sebenarnya aku kira melulu mantan donan tu masuk tamai kimani melo manani bebaru rote kena zaman ni bina bagi lebu na nomini lomani kimani na bagi lebu nanti na nomini bosa nawale kuna kaukawa kina sosma kima mibina kata mbebara rabi kina bikimni kima masila babu kibina kina zamu ni tondo na chisu menomni na lukobi kina ndokai mwintu kutumungo lani tisala tibu nanza nimbula nanza tali nibe mni chisu na nibe mituranga nibe mbula ndina kazi mitodonga amen samna kubina kata mwote mwoni kuwa na bakte bunu wasindo tikini ruso mkaziwa. And God said, behold, I have given you every herb-bearing seed. Absolutely, we came in the kaukeze kwe erababuana, rabasolena, which is upon the face of the earth, and every tree in the which is the fruit of the trees yielding seed. To you it shall be for me. Datang pada kita kanan turangkan marama. Niko sa bisa usar waktu tolong nangona. Sa bisa una kende kana. Au wasamtana ni wana kitu se kalalai kina na tukang buku sa dom dende sana amin do kenya na rais au siya madal ke amin do nya nudel na sala de sana esen maru tau ka sama tau na kenya na kakana dundrau sen kakana menawere ngitu kuna no mose kilo ke ni bekani na bakte bungo tu ni ke daga kana lo menawere bero na bi kau ke darba surena na kau ke darba buata ngona ke daga kakana. Lagi kami nyuruhkan, nangunan bui kita yang dorang motor kah? Itu cuma nak kena prescription. Okey, kau kaya diesel lah. Kau kaya anle dengan. Saya nak bisa tak kena nawi yang aku kena. Yang kena pakai kena buli kena nak kelu. Ya, sandra abuse tak kena nonton bola kena dari tanya ni itu. Bawa bina umur kelu ini tua yang buta. Merawat tiun ayang unggu. Membulat tiun yang zaman ini. It's just amazing. And the burro kena lawan, kena Italia, and the mulu for a long time. What is a gitarikian than a rebel nito mati? Nico can never like one weekend than I was Nicoluna, Kim Kakan, but in Kim Kakan, and Dolfulia. Turangan Marama became in another book in Manila, when the cabin, the Batawin Kandikina. Maybe so on the mindset. O Santa Canavi magazine in the Dula Tumingo, Dula Tumena be Matagali supplement. Meron ni Rogan mulu na ko sabi so wala na rin tamat sa reza mai ni mulu na kiti ko na kakanan raw go sa advertise ko may na fruit salad na kaya may kakanan mula na ba ko yang mo kung ni ba ni sa toast ko to na so go bilbil na kana sa kanya tamu di kalau meron naman ang chicken di ba kasi ang kini ni kan ni dola kan bin tamat sa mati na ba yung ano wini nonta kuskusima. But we need a mind change, kaya ay siya, and not too much. Much safer kaya kau tengah anak kiu, mungkin kawasan anak kiu, ya, awak itu so, na itu bimbi kaya menyebarkan, betul bukan buki kaya, cukai nara knowledge, ali, merah ni nara biusi kaya, nara biukan kaya dan itu kaya.
Genesis 1:30, and to every beast of the earth, and to every fowl of the air, man ndelani vanomamata na manubuka, and to everything that creepeth upon the earth where there is life. Nitiko nanambula, I have given every green herb for meat, and it was so. Bitusana kalau, kakanambula kaya ngwana kemini kakana. Tunangkel marama nindari na nambulmo kawe. Kwa kana tunga. Enda tuku na siya na sini bina kami kana tunga kwa mekani yang ada usaha protein. Nambulmo kawe na kana protein aku tunga mikya. Kana tunga kwa. Ya tali kemini beka ni melihat tentang biwatan dada jangan tahu sana. Na ingu tu bernaman manmo. Nindo musta bulmo kawe na ururan niya na kana tali ni urea kau maybe. Kau ngamen kakak kanya. Tulang kel malam ko be banon weekend ay memboli ken de kar posi kelo usidenda enda badala na posi kelo enda sa tamus ko ni ko na bi matagal mati yo let me go down kata itu bimbi dal bitang kina ni ko na green juice ay okay lang limo na mato wali weekend dito kay sa sin da to bilang ko pero bingara biti ko na tabani ni tigumbulmbul na ni to mati ni to susulot ki bingara biti ko so wala ni sang nabi na green juice resisang serangan ni rungun wana rumbula irung ada kemenyebekanya Genesis 3:17 and unto Adam he said because thou hast hearkened unto the voice of thy wife ikaw tamang balanin sa warorongan ng dumanan mo timu and hast eaten of the tree which I have commanded thee thou shalt eat of it cursed is the ground for thy sake in sorrow thou shalt eat of it and the days of thy life rungan na Genesis 3:8 thorns also and thistles shall it bring forth to thee and thou shalt eat the herbs of the field. Kung bago ni sa lang minggo sa ibal-bal ng tumata sa edon may bigo ang tamang mo iko kina umukaw kina nung ibal-bal da you need the herbs of the field. You need it. You need the herbs of the field. Okay. Ronda, obin kata kini kan mo si hendro banana mitiyungo and nung ko may bini internet mo. Ni mo bandi kewi kina kini kan nila kini tamo sa bita sa kitinggo. Ni mo na bandi kewi kina na green drink ni wandi kevi na green drink and ilo lore na molecular structure ni green drink wata kenanga ni rumbi wata kemni kan tutu wata sanga babina kan molecular structure re ni sa bita sa kitongo rumbi na non rose center na enandra itu kina na air and a green drink ko ni los na green drink ito ko na magnesium. Everything else is the same. Rundi na air, what is magnesium? So when you're having a cup of green drink, yung muno ba ito ng bilo, rokon binakangang, ni green drink ko, kung anong vitamin mo, ma-etar ko yung doon kain ng unra, magnesium. Ngayon, ito ko na nagkanan daw, vitamin ko rin, na lenggan ni Wawa, o kaya, nganda ba na green drink na chlorophyll na kaya bos tagir kaya naman ibuli di kuruli kung nakanono kaya is called chlorophyll promotes formation of hemoglobin and red blood cells bulu-bulu na sana kinanumunra kinanunazaka kina ibalabal ni bulu-bulu na doon tamata ilbugan ni ibing grabe at kapatiunan raya na lomin nanumbula detoxifies toxin that causes cancer na yun na kami ni alkaline Nisa acidic na yan, kung ninuyo ka niya, sa haleng ko sa na yan. Sa kutumin masa, sa kutumin mati, sa na sento sa ano makasama, sa na block sa ano makasama, and na sumina zumbu, and ang buhay niya ngonda, and na sinito sa ano makasama, and na sinito sa menumbura. Ito ko ni, detoxify tagi kaya na green drink mo, na chlorophyll. You need the chlorophyll. Yan na close sa libin natin, minilibigay, sabi dito mo, kami nang diet. Beneficial is assimilating calcium and other heavy minerals, fighting infection. Nabi, kaya ba kaya taki, nabi mineral taliso, nanondang bula, you need magnesium. AD kaya magnesium. And it fights infection. So na mila, so na duka niyamo, so na mati ni kuli. E nandabi kina na chlorophyll mo, kaya nilibukan. Sabi dito na tao, may kimukakan. Ya, natanong mo, what is chlorophyll? Nazaman na kandong mo, pigment, presents in all green plant which is responsible for the absorption of light to provide energy for photosynthesis. Kung nakano mo kung ninibuyo ka ni kwenti ko na kau kesa no tunggu
the green color ni lose me na waitigo rubuso yunaka na wambosu na toto no buso yunaka e green ngame no wai kona green go ko e bukiana ka ume absorb takana zin na rarama ni matali singa ngade boi ko ngade talmoyo e sule talo ko e ndo talana ka no umbula dona vitamin danga e sule na no umbula tunangel marama na kalu sa riboko ni ko kemne no kani wana no kena batelle una tu madi tu ya tek tungan e balbal ni non dakana e bula ni po sin no ni to bikena ya e ndona ka sa kategile mai na non da diet na diet da ya na prescription ni was ni klo bi ko batkiya mondo mbul benakina ngai tu ni kona grinya kai ta kamu ya ngai e tu sa mai ka go me besu kana matelisinga kamera ni yang na matelisinga ne kana zakana kana photosynthesis melenda kama ka una kana merin mbul benakina tornando na ndoni cause tornando na kaba umbia na zongo ritumba zabe hapo ni wote nga Indonesia ni zenga ke toto batana zoya ke na boni zo se sandindui mai sana tigo men romo mena zo melenda ba saya na ndondoka kemramba ke mini bukani kemaka au senani kania na kakana ndongo I will not have the power to absorb sunlight also mo inona kai sulia na kakana ndongo oiro nando si kakana ndongo na le ni la bitumbo ka tira sing sarwa lom sarwa kita ujung tabua dona kana maten sina pikian kana tonra kana kata sini dua komplain baca sama tau wikiman na ya ngona sa kata mai kiman kana kakana ndongo male kana kakana ndongo tunggu sama male kana kanya ya tutan tuan marketing go disu lebih marketing kene iko kemni bekani ra ndale de kemni lebih kalau na ngau ni sala ra ni zakaka kena buni sa merani baru sana na tandi matu wale ya maraki kendo ko na kana enda sanyenda boya na non dikan kan rejer na kasi lele mbul stoy libera te wana kenda kantunga toto kana rombula bina kana non re ni kan bina sartunga non rombula toto kana non baka sama au tikungo bat kena kilo tiku bat kena nungni ko sanga si sawal sa nugo baka na non rombula dor ka uri buah makari bina kasartungan non baka sama kila bina kana tamata kila bina na bikake ze useni kila yo na yato mbeka na baka sama ya sen bose na ngoni na sa baka malum na non baka sama smart na unita ngai kutomo ko endo weekend na mani weekend ni mani bui fresh drive mala na baka sama sa sin di store takara na kila ka basa to mati ti na baka sama yo awilka ko na ndona itutuko itingo na April 21 2021 na kutsertanga na internet na kena kuno kutumiki na nagibita ni muri the effect of chlorophyll are unclear kuna nangauna ya supplements and makers claim that chlorophyll can do many things so ira another supplement na bika sumtaka na kainan dero na yan ada tukuna na green drink mo na chlorophyll mo lima kasa randa ka weekend dua boost red blood cells e boost ka ng bulong-bulong niya ngumu ninra and help with weight loss isang doon nga na nung bulong-bulong niya ngumu naluto nga na ngumu automatic heal damaged skin nabi kulin niya sa mabuti ko and heal ka na kinumusoy na nandun ikaw rondong mo neutralize toxin cut inflammation and prevent cancer nabi mabusa sinimahura bisa mo na nagkakan well nangon yun ito rin sa kunin kami mil mo nang mani kuna resolution na history nino na kanan na bisa na pula sa uti pwede na kaum bisa na dalhin TV hindi na luwena kali weekend na kinilibukan set to say na luwena na ngunu sa nini sa nga nila kanyan kakandrono wag may luto may kaya mila sal kaya boil may sa nini sa nagkarat tunan kaya maramungo na non the responsibility na tamang ganitina o sa kip sa nga nung magbilong may ba tabli din ng ngoni Tudo vira, merkila na loma ni kalu. Nós temos só na Health Facts, eu conto mais na www Health Direct, and website ni maten to Australia. It could magnesium is a mineral that is essential for the muscles, for healthy muscles.
dan bulu karena masel yang ngonda. We need magnesium. Kona kan roka itiko ena long ni ndo ni kaungo ena senta ni molecule go ni green drink se rando usema na weekend. Itiko sana eloma na magnesium go. It is needed for healthy muscle. Ndo tale for the nerves na nabe ni ngonda na sui ni ngonda ka nondra kena sugar level green drink. Sabagla ni fluctuate chigo na nusuka wele za itiko tambo madan suka kakwen munu it's not good for you. If you don't get enough magnesium in your diet over a long time, you may be have a high risk problem such as heart attack. Kaya kausani kanan rundaw ena dona ngau balabu se sabagla laiti ko na kanya nakakandunda rola iko na raw ni to heart attack. Gono bandindike errorito era na buku. Ngi tukuni rantana niya sabi ko stroke, se diabetes, se sultan na matanggal mati so na niya sabi ko. Kaya baka elilay na mungkin yan nakakandondro. Severe magnesium deficiency can cause symptoms including numbness. Sana tibo bakila so sana mati mo. Ibu tibo nga bakila yung ganun chuna lingam. Doon nga na sana. Saya sana roro saya bang wakla sangkan uti maya barita kami nilukan turang ke marama nilai jurum kan yang nandor nikau saya muscle cramps wakla ni cramp na muscle ni yang ngomu abnormal heart rhythm wakla ni saya ni tukin donu tibo meka na nunguto ngora sign kami nilukan ni saya ni tozo ko na nonda kanya tibo nakakandon lele sana na nonda diet nakakandon raw. Mo indara kami dalam maruta kemi mereka ni turang ke marama ni dari sana songo kena ikarkana inda sakana kibina ori danga na nombula nangoni jana ka babuli danga mai bale ori danga na kara tawana no militi so sana no nikau karina stew chop suey na tobabi na kake danga na ikar kake mo indu na kakando nikau sana lukan na fruits eseng. Kenapa nggak sih sampai orang satu mengucapkan kan dari kenya no fruits, medicine tu. Guru kakek menyebutkan itu dulu mendana bisa takai nanon di kanak-kanak kena itu okay. Dua cuma kami membeli nanon di kanak-kanak very rich. Enak kaya warung-warung tekin anak kalau. Eliu na variety ni kaya naron ni kenya dalam market na rin. Eliu ni variety. Ya sambungan itu nanon kenya imal mereka and that we lack. Lekta kana ngauni salah meron baru teki nakakano ko soibi so mo sa tabi vegetarian may meron dapat klan dengan deba men sa vegetarian paglan ising tubo na mula nga vegetarian kan nga wato normal sa may style bate e sinili una kini wali ni kinasa kana nakakano ko so turang ke marama nandun ang huli matana ko na ito sort of food demo meron daw siya na ibarabala ni kinasaka so kakano mo meron bukiya ng dambulo we need it mambi na ngaw ng dende ko sa dende ng bulan ngaron na ng dambulo basta mo ngaw ni sana trasa kinateworo may barazana na ng dambulo food high in magnesium include green leafy vegetables, legumes, nuts, seeds and whole grains, whole meal, whole grain kaya sunay ni kao na fruits, na China, na village, na papukin. Wala may kakananon no kriminalikan. Era rich sa tunga in magnesium. Roma tawagin ka tumawa siya na sami ng masin doon rukabat, kinaitin ka ba? He calls it the grass, the grove for the cattle, and the herb for the service of man, that man may bring forth food out of the ground. Food out of the ground. Ano mo nakatali, na iwala tamo sa kibuli ito kriminalikan ni service na mutaka, service ng garage. Oy, kumat kaya, okay nga service ng green drink. So, kaya magkala sinikanan doon ikaw ng ngoni, nangoni, tub-tub mati. Ano malum na nung kasama, ano siyang tawag ako na nung mula. Kaya magkala sinikanan doon ikaw. Kaya mabalik ko yun doon na, kung kumutamata, o yun ang lumenda, ay ramuliti ko, yung napataliti ko ruli. Yan ang ngon na siyang satuan service. Nama ka na tub mati, ninayalo ngamay. Tako so na mati kami ni kanya kaya kaya na sandu mulia na ngaron mata so naman ko sa sindan kay ko nakakandon ro ko muli sa fry nga stir fry
na stew na kakanararaw tala okay sa kabutan nga ambal raraw nga ni kanuli raraw ni kanya kami ni biyo kan turangan maram na maro na nang tumatubal nakalunggo na nang wasal weekend so nangaw sa makilaki ni sabili sa kinambula ako sinituba toktonro noni guawa noni kura noni village tangane na noni village sanga kung orang nga maramus-mus nga sama minaka lalu sabatu mina way masima kaya kau tiba yang dalam menua bagilanin duga tiga na atmosphere na kumbau na tapos sama way masima musuh-musuh sa babinaka musuh-musuh babinaka tawli na kumbau bilong ni blend baway babinaka may kago ni zana blend meron ni blend ingong yang nga natoka ya ano ba tao na nondo bisulta ka na lomanda kaya na nondo baka sama na bika and ano ba ito kakita mo kanibaka sa mga ayaw do sing marutan ng green drink ano sa rin raw kaya kinararam kaya nakairan na kawaturangin marama o sa rin o sa tos ano bang bauta may marutan na kanangangan kaya nabinak ano naman na dorangaw na ito yung mati na tabalig kung gilipin garabi buwa tabi uni mati luto na tabalig o lipin garabi buwa kilo sintan nindo na fruit kilo mga takamerawan ni ngarabi kina kilo green drink sana nga doon bitolo mandoromuan ni garlic widoromuan ni garlic ruo man nga and mero green drink kilo muna matagalay muna sikali muna kami bosa bulong-bulong binasa tunga turang yan marama sinrintal na bosin kalo ni kuwa we need that service baby ay ko yaw we need that service yetong nga ngori nasa kutumay na kimukakanan ron tawalya mo kanya in the most simplest way kung may pamatea mo may baka matea sa nga ang kakanlong-longol raw ni boil nga doon na kaya na steam nga lukanan ro kasatuan na kaya na sanggungan na kaya na binakakyukamba nabi kamo rin na muli may pernaluyan natunan kan marama o kaway tiwali umalita liw na ito yung matisado ito mo kaya sa siningaro na raw ng mula nakalusat mo na ito kaya na sa amin nawasin doon ro ka ba na though I can na bulmakaw o iko ba't kayo kaya the service and the herbs of the field ni ko sa nung pumasok weekend na turang kan marami ni rawan ni naratata you need that service so kaya nito ba tanay tutunggo yung mga doon ka nakamang magulan numa ni ko mo wasi ba din doon ka may baleta na tikong bulong-bula ni ko kirubing garami tiko wain doon marama tuwag mati tiko may kita bita ura kita kena bayi sungguh tu yang nak orang garam itu nama ramu, yang tu tu na main drink, yang menunggu juga is the green drink. Orang ada kami lebih kani, itu na Leviticus 17:11, tu kena for the life of the flesh is in the blood. Na mula ni doon na kamula tu benanda, ni sabi mati kan mula, ibu nasi ni bol-bol benanda. So mula kan dalam service tagi. Nung kundrata nga nga dalam service tagi. Ya, kami nilibkan ni unggo sa dakila ni ngande ba na andon ikaw. Kakanan ron daw, bulong-bula. May balisitan, may nabuli ko na tumatuwal. Tapi tama kinatina. Ano tanong kuskusi, marapabili na ngone. Tamasla ko na kalong, meron ni mararaw talabi na luyan na kinakani na kakanan ron daw. May ito ko nisobo. And I have given it upon you, upon the altar, to make the atonement for your souls. Pada nandrani man ko may bamatiti mo dusiyati ko nalan ng turang o Jesu Kristo ngayon beauty mo meron ni babukay na nandambula na tamatay ko balta menda sireki menda buli menda basa sa bataki and within ra nindo nambula one life for another ngayon ko ni for it is the blood that maketh atonement for the soul ni ko kami nilabeka nilita na nonro bime kanya binaka numumbulu bayalo wati kaya numumbulu bayalo isa tuwi mati tiko na numunray wala tuwi mati you will not be thinking right you will not be connected properly to the word of God to the leading of the Holy Spirit o babinabinawa ng kalong ni sa kila sa pakila lumalangit na banua ito na luto kina gamin dabe na nung ratali ng turang o Jesu Kristo. Endabe na nung merau kinibi ko ng bulan, merat ang nabi ako ng bulan. Kaya siya ni Buli nandun na yaw, etadawali. So precious kaya ninibi kani na wano sa luto kinatamata, kaya ni Buli, may Buli kina,
misolibi ko inoran ratale. A life for a life. Christ life for your life. Nanti goma ya nung turang geram ramai kuah. O babi bina kami tanda maru tanda itu membeli tanda green era tu ya aku itu nganggur usoi mai munu. Kaku ini warna kesana moto mati turang geram ramai. Babi ni bikin ada turang ay. Dora karba bodi itu tahu bikin. Benar-benar mandongana tamendri ni non rembula era sabang kesagaran rembula. Meron bulu bina kenda turang kami nasa kasir serasa nandabu santa zolati enta giti baki wal bula ni ko kemi ni kan kenda ro sal bina weekend mo ndora kan enda ba tawli tam enda maruta kena nganga usati ko na kenda bina ndo ni beli tangane bo nganga toka iko zaka takara lo mamu na kena yanga biko kaya ka ndende no munu ba masula ka wan kalo because your body right now as we speak it needs that service. Ngo sini service wa tamata ngo na service ta kalau malai na ngumbul kaya mo mara ngumbul binakan sa ko na kami kata lo mera ni ngumbul binakan yan raw ikya binakatan kalau ngumbul binakan me ko ka sa ngumbul binakan sa na ilo melo abin tangan ni malu tani tu biar orang kan marama no kumasu ni una tuni ti umai mera na romo ta tali ni kini sema ti tali so na ka raw ni ta ka gonna green drink all the way from heaven. Ana linga sala ni kalo kina ndali nung tepeli membulu bina kinoi ko kena nung mato bale. God bless you. Kere melo nulu na dono masu tamay kimami melo malangi kimi zingo mana wasala toko ngo kimi misare dani sando bagay takiti ko na bukan bano ni being darabi. It does not make sense for us today. It can be talotaka. Kimpo ni bina kami kimni. Jadi sahaja itu tu lebih tamatan dan ada main seorang orang tahu mati. And we need this service. Kita sahaja kikimni sambat matana loloma. Ya tigo ngana nomini loloma bikimami. Turang ini service te kimami nangolongo. Both physical and spiritually. Maru ini ni matu balik. Waru taki ni membulan mati tu. Oni sabaru taka. Sakit memilabet sakit itu ni kuat. Jadi buat uzauti kimni ada ada tali ni memni Yesus Kristus. Nani mami soro nani mami nui ni bola tahu mundu. Nani mami turana tena. Amen. Amen. Bila balik sana turang kemerama. God bless. Amen. Thank you so much for listening. Amen.